ana nei tamariki ki te mahi a tāne rore, raua ko hine rehia. Anō tēnei wiki I whakanuia e rātou tō rātou reo Māori mā te whakataetae pukana me te waiata iwi. We came to Ara this morning and then we got split into our iwis. I was a part of Tahu for today. I ako mātou I tetahi waiata hau no Irakihu. I just came because I heard it would help me learn more Māori in that. Ko Iwi-off he kaupapa nā ara I waihanga, hei whakakotahi I ngā kura putanoa I o tautahi mō te wiki o te reo Māori mā te waiata. Ko Qeyloux Hakaria tētahi o ngā kaiako o te waka unua, e ai ki aia he hoki ngā mahara tēnei ki ngā rā I ako ai ia I tāna waiata a iwi no te tai tokerau, rerenga wairua. Ka tuhi tonu ngā kupu, ngā waiata o taua wānanga tonu ki te rai. Aha koa te kaumārima tau, ko pahuri, ka tuhia tonu ki te rai. Ka kore wareware. Ko te manuiti whata he kaiako I te puna wānaka te wahanga mātauranga Māori o Ara. Ko tāna, koe nei te wā tuatahi kia tū anō ai tēnei kaupapa I muri I te 10 tau. Ka peka atu ngā uri o Ara, o Iwi Wakara, o Iwi hiki ki a rātou ngā kaiako, ako ai ngā waiata, e ngā waihotanga a rātou mā. Katahi ka hoki mai ki tō mātou nei whare. Tū wai whakangahau ai I te hāpori. E hia kēnei ngā whakataetae I wahora, ko tā mātou te whakangahau. Toru! Pā! E hikaka ana hakaria I te kite ngā tui ngā tamariki rangatahi e kaha ruku ana ki te ako. Kare kopu I rongo I te ihi, I te wehi, I te ngā kaunui, I roto anō ki aku tamariki. This morning was so fun, learning about what the waiata means. There were different styles to the ones we learn at kura. Kind of thought it'd be boring, but yeah, it turned out funner than I thought actually. Yeah, it was chilling fun and easy to learn because there was no pressure. Ka tiro whakamua tēnei rōpū ki tō rātou hoki mai a te rātou, me te manako ka uru mai ētahi atu kura. Hora kairingi Nicholas. Tahu News. Ko te reo, te take.